lai muna kan thom se phazong zong te ama sain ZPM hingin chi bai ka buk cheu ni hei in than kan ma chona ngai le ta in thlang ram kan nia kan in thlang chu deu chu ni ba ya nakina local council in thana ngai lenga anua IMC ani lenga chunga chuan kanon camping le thin do na ami pui te po helaya kan ron relate thin ani pon min lo se thiam sam turin ngen du cheu ni hey lok sabain khan kan ma chon le do na ka le zir tom ni ichin siat lang ila thain ka sia ka le zir tom ni a hian ni som pakwa Mizoram kan in thlang do na kan ayo nei chun khulaya del tlanga Lok Sabha kan ayo ding tur om chun kan than hun ani chumi huna chuan kan chan vo len chuak theu turin tun huna kan thom sia zong zong te vo thak theu turin karon ngen ma sa cheu ni kum sa ne le som pakwa Lok Sabha in than kan ma chana chuta chuan khatilaya sarkar na changtu MNF party in candidate aron tho chuaka pusila ro sanga LPS programa hun an manga interview ten nei ni chumi a chuan athu soi kha kala serenga voi khat mai ni lo voi ni teron soi chho chuta chuan sarkar hian mathli ra neya bat chopa neya nasatakin ma la boka chung da chu ama thlir trom pui thei tu tur MP nei atul thu aron sai ni chuta chuan tin khati lai kan chief minister pon campaign na sang mun sang sarkar ina candidate da chop chuwa me pui te na kan lo vote kan tan state tan athat zia tur te voi dam ta ka soi chuwa ka ni kan trom pui khop mai hei tun chuma poi hian ZPM in chulai an campaign thu tho chu kan ong keng ve ta ania ngai da nan so son em lo turanga ila ZPM ina candidate kan nei pu Richard Walal mangai hi mi pui te hian tunge ania enge ati theya engwanga ron chop chu nge kan ni ti hi voina he kan on soi chu adu chu ani puri cha ta hi thiam na lama po graduate wal ania vai rama salian ania vai tong sap tong nem ti thei vek ngai ania chu ba ga chuan a ton thiat nei to na lama chuan project te alo sual chuak taw thina sarkar lampanga na te lo thok to in sarkar kalphung te po asia ani steng chuan ton thiat sang aneya ZPM party chon ngun takena ngai tua tunge kan ayo in khulaya khon ding theyang eng bi nge kan mamo thalai le zual kan mamo ni kan tia kan du dan dik taka le chop ngai ni lawa au chuak thei tur sap chong an biak po hindi an biak po enga a tia le chop sak ngai lo mi sing kan de ngai kan tia chu ba ga ton thiat nei mi sing kan ne ngai ni kan ti poka kan thira mi chi thang kan ne na puri cha ta hi a thado ne ZPM chuan sarkar na kan changa kan thopuya khulaya kan project te po lo boy pui thei turin a thange tin kan chop chuaka kan on candidate ani ti kha ama sain ka saidu ani MNF an sarkar lai khan tiang thil dam taka naw puya ni china ka suyang khan party sarkar lai nge mai party na an chop so hi a thabere an tian naw so pui to a chu ke ni kan trom puya tu na he ka naw so pui ani sang ni le som pakwa kan an thang ta chenga pusilo ro sang kan ayo in Lok Sabha parliament ta an ding ta chuta chuan
vote thak ngai hial khapin citizenship amendment bill kan an nei ta chu bill a chuan mi pui te chuan zoram mi pui ten ngai dan kan ne a he thili chu pass ni su se kan tia ani nge point in than main ado dal tur zia thur te adu lo zia te voi tam tak lo ta lang to kan chief minister masa po khan khulaya chief minister ho kal khom zinga po ado dal na sat zia thu te asoi ani amaro chu asase hunan thleng chia vo thla ka hun chia enge lo thleng ta pusiro sang hi pathatak chu ni sarkar ha po na sang tak thoka pension ania pathian thu lama po midam takina khatilama an hriat ani milar takani amaro chu vote thla kan ngai ta chia zoram mi puitena kan dumia lo citizenship amendment bill chu BJP tenen an tho ho awang te an ngam lo awang te an tho ho awang te le MNF party ina he thili pass acha an ti awangin se tak chungin lom thu sei chung sin a pass pi ta ni kha thila wang khan mi pui te kan ril ru na tu na hian a thu soi te sap trong nal taka an ti tral te po kha kan benga hian ala ri ni thengil har kan ti mi pui te hian khatenga bum non le kha kan du to lo mi pui te hian kan du da ni tlang to sela khulai kan ai o khuan kan ai o tak takin ban lo phar to ro se kan ti ni chumi ti tur chuan tu nge kan rin ngam don tu te party hi nge kan rin le don ti hi kan ngai tu ngai MNF party chuan u vena a pathatak mai pa huai san tak mai aron sop chuak tarup mai aro pui khop mai a huai sen ani amaro chu omna party thua kal thin sem policy kenina a thalowe kan ti po soimoi chang khan khulaya kan aya ole chuan kan ngai ti thalo ni nakira UCC te ron lakal don uniform civil code chung chang te pon soi chuak le keni helaya Christian te ta na fellow pal thei thil te po parliament a soi ho wala niang chung huna chuan zoram mi pui te ngai dan nge tu te party ngai dan nge lal zo kang mania aba nge na soi chiang BJP kan som don anti khulaya NDA kan obangai antia khulaya ban pharangai huna keini ta na thalwa po ngoi ngoi chung he na ban pharangai anti ka law kok mai BJP du dananga khulaya a fellowe he chu thalwe tia zoram mi puite kan kun tlok chung po lom tu soi chunga pass pi angai hun a thengang ti kan lau khom mai bumin kanom to kan ngai thalo zo to a misinga te chu mi thatak tak kan on ding ani party dang candidate te mi thatak tak ve kan ni kan thluk lo ten ni amaro chu an zom pui te na an thil ti to da na tong hian kan ngai thalowa chu wang chon ZPM chuan kan candidate puri cha ta hi mi pui te ai o ading sarkar nge mai mi pui te du da na ka phar thei tu ra kan sop chu hi mi lo thiat sakru tin kan ngen chu ani sei tur tam ta ka omo me khulai au chu mai a parliament a hoisen ta ka an au te an rik bor te po ngai veang amaro chu parliament au thei hun khu atam lo ani MNF ngei na an candidate nei po au chu kan an soi chu le chon tu hi thumal tamani lo chu ai poimo zo ka chu khulaya sarkar ina mat chop nei te project nei me kalpui dan tur te bo zui te angaya
khulaya MP ten sarkar ayo man lam dan kha poi motani minister te official te tan delhi a azin reng theilo tin minister te du duina mu theilo MP te tan chon thilalo ol sambi ka mu te lo ol sambi ka chumi chorem changa kan la ka ngai thwin chumi huna chuan sarkar ina mat chhop anei te kha khuda soyelo ngai nga zui ngai nga Myanmar nena kanin rina chung chang te state sarkar ina party dang chevelo tura kan du thil te po mang Manipur kan unaw te nan tom na chung chang apa malak te ngai nga sarkarin mala ka tum dan te po central azuk khilfia deu te man mo ta ka soi te po ngai ang chumi huna kan ayo ding tur chu kan lok sabha MP te rajya sabha MP ten ni chumi huna chen tinge ni don lelam pang hoi tlat chungin kan tanan din chuan har sana tam ta kan tok don ani sarkar na changtuina an aw hla te omani keini ngei po hian aw hla chi sang sang kan nei tuna po pulal duama ovin pulal duama siam nan huaya sarkar na kan an changa ma kan la project sang sang kan boi puya thum lek chungin til chi sang sang delhi ate kan the thla kan soi ho na po tel velo manifesto kan siam lai po ale lam panga chang tra la khan khulaya min zui sakangai dona thilin kal kim lo thil fel lo thil ji thuak lo aw mang ti kal hlawani mi fel tak su niang amaro chu ZPM te na kan soi tam kalphung thar bipui sarkar kan ti te in to del kan ti te enge niang sem policy kan du ve lo we kan ti te kha soi ve turin khulaya soi tur khan midang an din ve chon an danga ok palang ti kan lawani sem policy hi to toro se ke ni chuan asangha ni lovin alen den na tur kha ale nai pengu ti kan lo aw to laya sem hi a thaye ti tral tu te party dang candidate ho te hian khulaya kan ayo an din chuan in to del soyani huna te bana kai soyani huna te kalphung thar chu he hiani ti soi huna khan soi ve turan thelawanga khulaya khawan kan mi le sa te tam tak le helaya mi zo mi puite kan hoi hai me ang ti lomani chuwang chuan mi puite hian ngun takin vote kan thak dona tunge kan ayo in dingang tunge tuna sarkar tura kan du nge sarkar mek ZPM te an du tan khulai zukaw chok thei tur mi puite tan aw chok thei turi tunge niang tin vote kan thak dona khol ma kan dinu na khan ngai to na fi mi phang au tin ka ngen du cheu ni tuna hian Delhi sarkar le an governor te hin boy maya asan chu sarkar le governor te in kha partisan an nia partisan chantlat mai an nia keini na ayo kan nei ve chun party dang state dang hechon MP ten nga lu tuka opposition enge mo zalo ma se dang khan nga keini ve chun aw tu ra kha pakhat ba kan nei lo lok suba chuda chuan state sarkar in he kan duani kan ti po le lam pangina toye monina akan party du dan cho he lom tia sarkar du dan po de lo party mal apakhatina adu dan nga outlet mai kha chuan har sana tam tak athenang ti kan lau khop mai chung te ngai tu chung chon vote tha ka utin kan ngen du cheu ni parliament ta thil soi thiam te ngaya soi chu thiam hey keini kan na thona lama commerce lam zirti tu kan nia sumdong te sumdon dan tur te kan zirti ra khoi mo training te kan pe sumdong nei te po an dor te kan en kol pui hial ani thena chuan
tin mani ke din tum entrepreneurs te kan lo kai suai ve to kan lo boi pui ve to ton che sang sang kan ne a hian apoi mo ber te singa mi communication ani thil soi chua dan thil kan tum thil ti kan tum kal kan tum dan ba chop kan nei te soi chuak thiam tan hian khovel hi eng bi kani an ma kha eng bi kani Mizoram te kan malam kan tien don chuan khulai muna a soi chuak thiam kan nei ngai MP te chu English thiam po ngai vak lo Hindi thiam po ngai vak lo kan ma mi te po khang tho khan ni English in an tong thei soi soya Lok Sabha Rajya Sabha MP kan nei lom te po kan ti mai thai English chau te a thiam chon a to ka lom kan ti mai thei tu na ro chon a tok to lo ni ti ka soi Phairam kan zuksina minister te an kal loma Central Minister ten vai tonga anlo biak tlat chon boi thak takani chung huna chuan enga tia a tong let tu khan an soi zel te lo soi chong ten tin mo ti chop ngai lo MP kan nei hun to ni chumi huna chuan minister te pon mitzale zualang BJP sarkar nan hoya minister central minister te kwan elaya Mizoram ange po thun on soin vai tongin tam takin an soyani office kan dor pon vai tongin min bemai boi thak takani chumi huna chuan a tangkai tur chu tunge parliament a tong chu mai ni lovin office dor han ni huna office kala minister te dora ni huna tong let chop tu ngai lova office dora sarkar mamote soi chuak thei tu tur kan mamoa chumi tur chuan ZPM ena kan candidate puri cha thei atling to kani vai rama salian vai ho zia po she bai engane ang ataka tong tu salian pui tu ni vai ho an biak dan tur te a cheng po se kopang chu tiang ang candidate chu ZPM in kan nei hi kan loma mi puite po min lom puin ka sia mi tam ta kan biak to te po hian tun tum chu thalai ni boxi khulai muna po za pui am lo turi kan nei ve ngai to e tin min trom puya min lom puya ni ZPM te po e thila chuan kan in chuang ve tak set mai tin tong thiam ringo ta ni lo project kalphung te kan hriat angai sarkar kalphung kan hriat angai chu da chuan project po central lo nor chuaga central lo boi pui to kha kan ne a ne chena ka soyangin a tong thiam bok a kaida se bok khachu Mizoram tan hen accept athingani ZPM te pon ngun taka kan ngai tua heti zat ZPM party nuaya mi chi sang sang om mi thiam sang sang om kara kan ron the chu ania chuan chan mi puite hian min lo rin sakro u tin ka ngen du cheu ni voten thla do da ngun takin ril ro fim min ngai min sen sakula tunge kan ayo in ding theyang tunge kan ta na ding tu kulai muna tunge changkai berang ti hi min ngai tu sakula ZPM min vote sakturin ka ngen chu ni ZPM te hi sani som ni le pasaria din chok kan nia kan lo palowe maya kan din tir khan min fiam na sa ke po din tu te singa kan tela kan pheve lo pa sani som pret in thana kan ding te kha fiam kan lo na sani nang ni hawi in phur ve me mai nin zui ve min tia zeilo te min te ke ma tak thei chu campaign ni zeilo lu tuk nang ma ber hi tong vak to su min tia thian ten chung te ngei pon ai klik don em ni le ngati ai dina min tia o mani ZPM ten ton khiat po kan nei vak lo assembly ate kan nawa finance sung chang kan an soya budget voi khat ma pola phak lo khan tiang soi ve su bin ti ten in campaign te kan nei chawa an ni ta chu bel ke phor kho mangan ni an dar don min tia pu du pu sa pa an ti len ti khan thil dang hi
mẹ bel tur chọc hiền rong vắc vắc à căn dày lâu vàng anh nha căn in soi phía dấu lâu chỉ na chắc phê chuan mi hen min hao let ling chỉ na ama rồi cho thil pakhat rồi cho căn cái này cho căn dày về thôi à ta cái thọ căn thiam anh căn thọ vắc mày à căn tay mà thil cha căn du party panin zai takin Mizoram milohen kol to state kan ni train kum som li don ani to tu ni kan la thleng thei chawa state dang kan otani ranking alo chua ka zirna ni sela kong ni sela pawara ni sela state dang otin kan noma amaro chu party zai takin milo shwai to thina ke ni ve thung chu kan zai lo nei kan chakna ni kan tia tuna po hen puri cha ta hi ana interview anga thil danga te po e pa chu vazai lo ro en ti mai thei kan zai lem lo ke poi trong kam te ka thiam lo hi ka ti thin ka in sit thin ama ro chu thei to pi kan in buat sai ve a thei to pin ma kan la ve a kan anau chuak ve te mi pui ten an lo oya mi pui ten a mi lo ngai thak sak ve thin hi alo mom kan ti amaro chu mi pui te zakai tu te mi pui te ngai thak sak thei tu chuan ataka kan thongai atakin kan thok bok kan au bok ni hen ka ria sani som ni pathom in thana khan ZPM party aya taima ataka thok chuak khan om lo ni chu tho chu tuna hian ZPM te chon karo naw chu pui le a puri cha te a zeilo in ti mai thei amaro chu ataka thok tur hian a qualify ani kan ayo in khulaya del litlanga kan ayo au chuak tur te kan ayo kulai sarkar ma chop boy pui tur te hian a qualify to kani a zei to kani ti ha ka sei du campaign na zei lo hi ataka an lak tlak lem lo mai thei nia chuang chuan ZPM te na kan zei lo na kan chak na ni si tu na hian karo chu pui le a kan sarkar na lari lem lo December thatira te kan sarkar thon ve chawa thali po ala sarkar thling lo a kan thling vel tok chawani chuti chung chuan thil tam taka ma te kan an lave a this a program kan chief minister hoin kan an manga tu na hen a report kan boy pui le me ka chuta chon mi pui ten ZPM hi enge ani kan la khe chho chawang tuna hian ni sa kan sarkar ve chawa kum khat kan an sarkara kum ne kan sarkaranga ZPM te hian kan zeilo na kan chak na ni si a hi enge ani chu mi puin kan khe chho chawang atakin kan thoka dik na kan dua dik taka kal kan tuma midang nge niang department dang chu ka soi sak thelo voina file kala ringot po contract unlock nakina kumnga nuwa thok net bay tura om sarkar masai na qualify to anga an lo pom contract om kha hei chu a qualify lo tin kan pai thale to pani chu ZPM zia ni ZPM cho dik takin huai takin kalang kan ti chu zia nge mai nei tu puri cha te hi ZPM chon karun zuar ani bidang kan zuar gam lo ZPM zia se to tu ZPM a chum min puri cha te hi khoi takin zoram mi pui te le helai muna kan thom sia te hian khoi takin mi lo sia sak ro candidate dang te mi thatak mi fel tak mi zei tak te pon nenga ton thiat nga tak te pon neng amaro cho ke ni candidate ve thung hi chu adang lam na min zo chuan ani chu thok thei tur ani atai ma berang ti kha ke ni chuan kan dang lam na kan soi the ni khulai muna dang lam ngamin adinga nga khulai muna an zona te po le chop ngai lovin a chang thei nga langa khulai muna project enga ba soi ni pon keu chop ngai lovin
ton siat anei to tangin a boy pui ngal thenga sarkar ina aduang te tiangai pon asana party ron ngai lovin kaldan tur ngai tu ngai lovin khulai muna ache chuak ngal theyanga kan party du dana lom titlata sarkar du dan pon ni lawa ben chuak in hnual boy ngai lovin helai zoram mi puite du dan angin khulai muna vote thak ngai ni pon vote thak don ani ti kha zoram mi puite ka sin du ni chu tiang mi hring chu ka ran zuara chu tiang mi hring chu min rin ngam sak ro u kalphum tharing kan kal zel don taima na nen kan kal don rin nom na nen kan kal don chu mi chom nung thei tur chuan uri cha ta hi khongai takin ka le zir to nia vote in thla khuna mi lo thiat sak sam don nia tin voina kan thu lo se pha zong zong te ka nge na chu lo me